ubu none tuvugana Walikale imaze gufatwa umutwe wa M23 aho M23 yirukanye ingabo za FDLR ndetse n'ingabo z'abarundi n'ingabo za Kongo ziri muri Kongo. Ikaba Walikale ubu none tuvugana iri gukontororwa na M23. Bivugwa ko rwose birukanye ingabo z'abarundi bitagoranye nk'uko yafashe Bukavu. Ndetse na Felix Tshisekedi akaba agaragaye mu kanya gato ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari gusabira u Rwanda ibihano yirengagije inama herukamo idoha muri Qatar iwe na perezida w'u Rwanda. Byose yabyirengagije agaga kuri televiziyo za Amerika none agisabira u Rwanda ibihano. Cyo kugeza iyi nkuru nitwa Felix, ntibagire kuri subscribe, like, share and comment kugira ngo dukomeze tubane hano kuri Direct Media Rwanda. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo guhurira na Perezida Kagame muri Qatar mu biganiro bigamije gushakira umuti urambye umwuka mubi uri hagati y'ibihugu, yavuze ko yifuza amahoro arambye hagati y'igihugu cye n'u Rwanda. Gusa yongera guca amarenga ko atiyumvisa neza ibibangamira umutekano w'u Rwanda. Perezida Kagame na Tshisekedi bahuriye mu biganiro bihujwe n'umwami wa Qatar kuwa 18 Werurwe. Ni ubuhuza butari bwitezwe cyane kuko ubwo Qatar yageragezaga guhuza ibihugu byombi, Tshisekedi yakwebye akitwaza ko afite indi nama i New York. Icyo gihe yavugaga ko Qatar ari inshuti y'u Rwanda. Ku by'umwihariko umwami wa Qatar afitanye umubano hafi na Perezida Kagame ku buryo hari amahirwe menshi yo kubogama. Byagazeho avuga ko azahurira na Perezida Kagame mu ijuru imbere y'Imana, ko ariho bazaganirira. Abantu benshi bakomeje gutabya ku mbuga nkoranyambaga bibaza niba Qatar ari ryo joro rya Tshisekedi. Ntawamenya. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cy'Ubufaransa yagize ati Tshisekedi yagarutse ku biganiro byabereye i Doha avuga ko byabaye mu mwuka mwiza kandi ko bizakomeza kugeza igihe habonekeye umuti urambye. Tshisekedi yavuze ko ibijyanye n'inama yamuhuje na Perezida Kagame n'umwami wa Qatar byatangiye kugirwamo uruhare n'intumwa za Qatar mu kwezi kwa kabiri hagati aho ngaho. Ati inama yabaye mu mwuka mwiza pe, intambwe y'ibanze yaratewe dufashishijwemo n'intumwa za Qatar. Nahuye n'umwe mu ntumwa za Qatar muri Gashyantare hagati mu nama yiga ku mutekano ya Munich. Intambwe ikurikiraho izatangazwa kuko icy'ingenzi cyari uguhagarika imirwano ako kanya, nta yandi mananiza. Ibiganiro bigomba gukomeza kugira ngo haboneke umuti urambye. Qatar isobanura ko ubuhuza bwayo budakuraho izindi nzira zemejwe zo gushakira umuti ikibazo. Ni ukuvuga ibiganiro bya Rwanda ndetse na Nairobi, ahubwo ko ugamije kugarura icyizere hagati y'impande zombi. Ni inama yabaye mu gihe muri Angola hari hiteguwe indi yagombaga guhuza umutwe wa M23 na leta ya Kinshasa. Iyo nama ntiyabaye kuko umutwe wa M23 waje kwitabira nyuma y'uko bamwe mu bayobozi bayo bashiriwe ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Tshisekedi ntabibona mu buryo bumwe na M23 mu gihe iyo ivuga ko ibihano by'Uburayi bitsikamira inzira y'amahoro. Ni ibiganiro kandi bikaba biri mu gushaka kwa Tshisekedi. We yarugaragaza ko cyane ikibangamiye u Rwanda ari umutwe wa FDLR wasize ukoze amahano mu mwaka w'igihumbi 1994 ukoze jenoside mu Rwanda. Babajije Antoine Felix Tshisekedi nimba yiteguye kwaka umutwe wa FDLR intwaro kugira ngo iwe hagati yiwe n'u Rwanda haboneka amahoro arambye. Avuga ko ibyo nta bintu bikaze kuko yazibambura, ariko avuga ko iki atari cyo kibazo abona ku Rwanda kubera yuko mu mutwe w'umuvunja ngo urimo abantu batarenga 450 kandi ngo abantu ntago batera igihugu. Akomeza kwikoma u Rwanda cyane kubera iyo mpamvu ya FDLR. Aravuga ati FDLR ntago ari cyo kibazo kandi kwiyambura intwaro birashoboka cyane. Akomeza avuga ati M23 na FDLR nta kiri cyo uganije na M23 kuko M23 ni
niyo iteye ubwoba, niyo ibujije umutekano wa Congo, ariko ntabwo FDLR iteye ubwoba nka M23. Ibi ni ibyo Kisegeti yakomeje kuvuga, ndetse kuri uyu munsi nibwo yagaragaye muri Amerika avuga ko anejejwe cyane n'ubufatanye ari kujyana na Amerika, kuko ngo ibintu byabo na Amerika birimo kwirukanka cyane, kuko bisigajweho gusinya. Abasenateri ba Amerika bamaze kubyemeza, ariko ntago Trump arabisinyaho. Igitegerejwe nuko Trump abisinyaho kugira ngo ayo masezerano yubahwe. Umunyamakuru yamubajije ati, ese Felix Tshisekedi urabona ari gute kampani zo muri Amerika zizaza kuba muri Congo kandi tutizeye umutekano waho, ibintu byahari danje cyane? Ayasubije umunyamakuru agira ati, nta birenze, kubera ko Amerika ni igihugu cy'igitinyiro cyashyiraho igitutu u Rwanda, kigafatira u Rwanda ibihano, bigatuma iriya mitwe ya M23 iva muri Congo, ndetse n'indi mitwe yose yitwara intwaro ishaka kwangana umutekano wa Congo. Nubwo Amerika yashyiraho icyo gitsure cyayo, byatuma iyo mitwe iva muri Congo bigashyirwa mu bundi buryo, nubwo ngo hajyamo ikigo cya birindiro bya Amerika muri Congo kugira ngo umutekano wa Congo ubashe kuboneka cyane, kuko bigaragara ko Amerika rero nta kindi kintu yitayeho, bigaragara ko ishaka imitungo yo hafi ya yose ku isi kugira ngo igire icyo imarira Amerika. Mwabonye n'ibyabereye Ukraine ko Amerika yemeye gucuka agaciro kugira ngo ikomeze ikorane na Ukraine muri intambara ya Ukraine, ndetse igitegerejwe nuko Trump ari buze gusinyaho, ubundi ibintu bikajya mu bikorwa. Kora subscribe, like, share and comment kugira ngo dukomeze kubaka uyu muryango wa Direct Media Rwanda. Cyo kugeza iki mu kiganiro, nitwa Felix. Murakoze cyane.